Jeste li znali da digitalni marketing omogućava ciljanje šire publike na globalnom nivou, za razliku od tradicionalnog marketinga koji je ograničen na geografsku lokaciju? Da li ste znali da uz pomoć digitalnog marketinga možemo analizirati podatke i mjeriti uspjeh naših kampanja, što je nešto što tradicionalni marketing ne može ponuditi? Znate li da digitalni marketing omogućava brzo prilagođavanje strategija na osnovu povratnih informacija i interesa kupaca, dok je to kod tradicionalnog marketinga mnogo teže? Možda niste znali da digitalni marketing pruža mogućnost angažovanja kupaca i izgradnje povjerenja kroz direktnu komunikaciju na društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima. Fascinantno je što digitalni marketing omogućava praćenje aktivnosti konkurencije online, što može pomoći u poboljšanju vlastitih strategija i održavanju prednosti na tržištu. Posjetite YouTube kanal Zanimljivosti.net i web portal Zanimljivosti.net za još zanimljivih informacija.